Bele hambai media person no chung tini press meet soalnya thangai dongo je sal kolok romboi je satung tungmani ya gulo meo jebabe kothor wati pheka saratirpura rajyo abono rugoi chini saratirpura rajyoni joto jaga ক্ষতিগ্রস্ত মাহাইনো chini asrambari constituency obo kothor klai khaba ke bani nogo bukhan klaimani bisingtei jotonino nokuk bebak babe khoting baika baksa baksa borokni thonan janan jaga sikhaika ar tini khanasoni bising wati phaikangke borokni tongani jaga sidanchi kri amohe obostha babe chini para amchairago bibhinno babe khoting baika ar chini asrambari constituency bisingo pasebari satul nandaro beshi khotingka chini puro pasebari village behelabari nini puro behelabari biddabil amhai jaga rago tongma jaga no amte chini lukuroni kothor klaimani bisinti no botlen tin no ko bai thama ke no ko bai thamai ja amhai jorao chungchini ti pramot ningai chungchini opposition leader chini borang gunang saroni development kok samani bisingtei chungchini তহসিলদার no joto bisiono nihine ekonoi je borokni khotigrosth tongbaika abono chung phunnuga ekonoi chini application ni process chengkha chung disaster management do chini lugolongno longno phan chobajo khaimanani bagai ngai ang obono tin tipramothani samung tin tipramotha chini lukurokni bagai chung chini watei sateng no barba kebni chugya jorao chung automatic do chini bubak randagi mon bisingtei bubak rani hamjang mon bisingtei chung jot to chin tiprasalo kormo chung chobalai tong sarati parachu ang abono koinai chini constitution chini lukurokno jara tabusak jora kebni nok puk bai tongkha tak sajara nok tak boto sildaran hinmani bisingtei norok tak ba application apply khaya kono jot application apply khaijabadi ar tekesa kok ngagai chini khanamani bisingtei chini asrambari constituency o khanao chini krishnopurni chini bidayok chini borong gunang minister tribal welfare ni Vikas Dev Burma tai Julai barni bidayok chini Shuklacharan Nuwatia soho table leader stock phai oro bid khepelani ko ar chung borno hambai janago chini tipramotha chung jebabe chini lukurokno kuno politically issue khayawoi chung chini lukurok je borokne issue khayawoi chung chini lukurok je borokne chini miao je kothorni bisingtei nok phukno bole binte je nok bainer no chung jebabe politically naya heke chung borokno chung jebabe tini application bisingtei process chengai dima haino borok bokhna visit khaitun chini o amchaini joto lukurongni bagaino borok politically issue khayati khai borok jehetu sara tripura rajyoni minister borok tripura government tongtongnai rok borok sara tripura rajyono no borok naikonani bagai borok tongjak borok jahate political issue khayoi jotono abo ni nok bai mani bial jorao borok bo state government amana hate chuba chungthun ar borok jahate daktino rina ningthun chini abono koimung tongnai ar chini tipramothani asrambari constituency o jebe chung samung khlai tongo chini tiprasa lukurokno chini MDC chini MLA chini tipramothani kobangma leaders rok jebe tini keboni ba nokho khamya keboni nogo chugya kebo sak khamya aborono chung bibhinno be tini prottek din chung chobalai chong ngai obonani koimung tongnai chini borong gunang minister rok nobo borok jahate chini o constituency o phaya knoi borok political issue khayawoi chini borong gunang opposition leader chini MLA joto lukurongni gana ono buchawoi samung tangma haino borok samung tangani thon asungno jotono hambai